Maroiba Pau, MU gi Vice Chancellor Professor N. Lokendro Pham Thadokadabani haina KSA gi Mahiroi Singna Governor Unana Balakpada Security Forces Nakka Muknakre. Inat lining chokhat na bahona bada umang laising semkat pamathau tai haina MLA Rameswar na haikre. Amadi MI Department na lau singu tauriba singda ising pinaba Kontron Zoilon da taukiba pukri siznaba yadana leire haire. Kurumjari ISTV ki pau miyang tabi bising butaram na ukjari hauji pau santurang pijari. Manipur University Lana Lamjing Duna Mahiloisang Asibu Mangna Basili Hayaduna Vice Chancellor Professor N. Lokendro Pham Thadokadabani Haiba Demanda Kanglai Park Students Association KS Egi Mahiloisingna Governor Unabalakpada Security Forces ki Kanguna DIPR Mapadagi Thattuna Pauna Bazar Machin Phawba Takthokre. Nakalani ki marakta mukna bathoklabasu Security Forces ki Law and Order ngakpagi thabak ningthina chathaki. Protest tauba lakba aduda we demand the removal of Professor N. Lokendra from the post of BC SAP Manipur University haiba placard sing siznaki. Ngasi ki protest aduki matangda KSA gi President Sukham Vidyanandana Manipur University asi gang khutpu kharana University asi ki Act Rule Statutory mayam asi thugaiduna chalaiduna leire. Mana apam bathabak torokpana University asi A grade ta leirambadagi haujikti B grade ta leikre. Masigi phibam da lagliba si haujik BC oiriba Professor N. Lokendrana mana pamba mawong da thabak chatharakpadagini. Mahaki matamda asaba certificate sizinatuna thabak laukibagi khudam changdam mayam ama leiba screening process ta asoiba mayam ama leibaga loinana University gi yanglen saru oiriba statutory committee gi post lobada yamna mawong tadaba mioi amana voting right piraga post asi khankiba loinana masigi act rule amade gadget ta yauriba adu thugairaga statutory ki post asi laukhiba asidagi Manipur gi governor unanaba memorandum kaya pishinkre adubu ngasi phawba manada happy daba oina tauba haibasi Manipur gi governor suhiram asida nakoinana saugatlabra haibasi hangningai oiba waphamni haiki. अभी मणिपुर यूनिवर्सिटी के अभी एडमिनिस्ट्रेशन की यंग सर ओरिबा स्टैट्यूटरी पोस्टिंग लौबगी अदुमा सिलेक्शन कमिटी दा याम मोंग तादबा मियो अमना वोटिंग राइट अनि फंगकांदा अदुगुंबा स्टैट्यूटरी पोस्ट खानखिबा लोइनना हाइरिबा खानखिबा किदमकता कोई स्टैट्यूट 19 क्लोज टू असे याम कंट्रोवर्शियल एबा मोंग एमेंड तौखिबा अदुगा मसागी रूल दा यावरिबा एक्ट दा यावरिबा गेजेट दा फोंगकांदा मदु सनगदा मे हम पुनम थुगाइरगा नमा गेजेट दा फोंगदगी ममांग स्टैट्यूटरी पोस्टिंग असे लॉक्शनगिबा असुमा इरेगुलरिटीज मयाम अबसिगी मतंग से Manipur ki governor oiba aduga Manipur University ki chief rector oiba new asida aikona hanjana mamoita pizza bothan natana unabagi aikona appointment check tawgi letter si hanjana July thada loinana September thada so appointment check tawgi letter si pirabani aduga governor na masi baw unabagi appointment amta pida ba se masi yamna level tibani haibe wafam duni masi ki layu irregularities mayam sing asida mahakna intervene tawraka na masi da chap inquiry ma tawraka na mara level sing ma action lawat na honabagi mauta masi baw da tumina Masina tapati asingma Manipur University ura lona gi tawu thabak sing asida mani indirectly support tawu yaina case ne lawe masi case na masi yam kan momong na masi kanem tawu case na Manipur University ase kannana bagi yadu ma thungjang ma ngasi governor gi mana ta diba mami kusanna diba Manipur governor ase mana ta nana ba mami unana ma gi damakta adu ma governor gi banglo tamna koi thungjang sanction bagi thungjang bagi adu ma thungjang ase masi sanction jana Inat lining chawkhan ba hona bada umang laising semgat pa mathautai ariba laisang sing semjin ba mathautai maduna ing tappa santi lebak oigani haina kairau kendra ki MLA Lorembam Rameswar Maiteina kairau kendra ki manung channa leiriba kyamgai da leiba khagem ba macha ibungogi sanglen sanana ba mateng panglakpa sing laukshin bagi thoram da haikre Khagem ba macha ibungo laibung da pangthokpa thoram aduda MLA Lorembam Rameswar Maiteina makhatana tongan ba mafam singda leiriba umang laigi matik makun asti Manipur miyam da khanghanba ipai pu singna thambiramba nat ki chanabi kaya asti tungi mirol da khanghanba mathautai malem gi maming leiraba Chaukatlaba leibak kaya su makhoi gi mapa mapu singna thambiramba chatnabi kaya adumak manghandana thamba unari
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯄꯥ-ꯏꯄꯨꯁꯤꯡꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯕ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯀꯌꯥ ꯃꯥꯡꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤ ꯃꯁꯤ ꯌꯣꯛꯈꯠꯄ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯎꯃꯪ ꯂꯥꯏꯁꯤꯡ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯦꯝꯒꯠꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯏꯅꯥ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯁꯦ ꯆꯥꯎꯈꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯃꯪ ꯂꯥꯏꯁꯤꯡ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯑꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯁꯪ ꯁꯦꯝꯖꯤꯟꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯎꯃꯪ ꯂꯥꯏꯒꯤ ꯁꯝ ꯀꯌꯥꯝꯒꯩꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯃꯪ ꯂꯥꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯊꯥꯖꯅꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯍꯧꯔꯤꯕ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯗ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯎꯃꯪ ꯂꯥꯏꯒꯤ ꯃꯒꯨꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯗꯅꯀꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯅ ꯊꯝꯃꯀꯥꯟꯗ ꯑꯍꯩ ꯑꯁꯤꯡ ꯙꯔꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯕ ꯋꯥꯛꯁꯣꯞꯀꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯦꯃꯤꯅꯥꯔ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯜꯁꯤꯡꯗ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯌꯥꯝ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯕ ꯁꯥꯎꯠ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯗ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯇꯥ오ꯏꯖꯝꯅꯆꯤꯡꯕ ꯑꯗꯩ ꯖꯄꯥꯟ ꯁꯤꯟꯇꯣꯏꯖꯝ ꯑꯗꯩ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯗꯩ ꯇꯥꯏ ꯔꯤꯂꯤꯖꯟ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏ ꯃꯥꯂꯦꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯏ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯄꯥ ꯃꯄꯨꯅ ꯊꯝꯕ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯗꯣ ꯆꯥꯎꯈꯠꯅꯕꯗ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯡꯅꯦꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯕ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯉꯁꯤ ꯃꯥꯡꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯀꯥꯎꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯎꯃꯪ ꯂꯥꯏꯁꯤꯗ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯊꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯅꯣꯡ ꯄꯥꯟꯕ ꯄꯨꯔꯅꯤꯃꯥ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯄꯨꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯅꯕꯤꯁꯤꯡ ꯅꯩꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯠꯊꯔꯕꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯀ ꯅꯩꯅꯕ ꯑꯁꯨꯝꯕꯒꯤ ꯁꯦꯝꯒꯠꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯏꯕꯨꯡꯁꯦ ꯁꯥꯕ ꯍꯧꯖꯕꯅꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯈꯥꯒꯦꯝꯕ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯀ꯭ꯌꯥꯝꯒꯩꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯁꯟꯙ꯭ꯌꯥꯝ ꯒꯟꯙꯔꯥꯖꯅ ꯀ꯭ꯌꯥꯝꯒꯩ ꯈꯨꯜꯒꯤ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯂꯥꯏꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯀ꯭ꯌꯥꯝꯒꯩꯒꯤ ꯈꯥꯒꯦꯝꯕ ꯃꯆꯥ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯆꯥ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣꯒꯤ ꯁꯪꯂꯦꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯝꯒ ꯆꯥꯟꯅꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯁꯥꯅꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯃꯈꯥꯗ ꯁꯥꯒꯠꯂꯛꯄꯅꯤ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯅ ꯁꯪꯂꯦꯟ ꯑꯁꯤ ꯁꯥꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯗꯣꯅꯦꯁꯟ ꯇꯧꯅꯔꯛꯂꯤ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯁꯤꯡꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯕ ꯃꯃꯜ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯅꯥꯠ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯀꯌꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯤꯔꯣꯜꯅ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯟꯗꯨꯅ ꯇꯨꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯏꯕꯨꯙꯧ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯁꯪꯂꯦꯟ ꯁꯥꯕꯗ ꯁꯦꯟ ꯈꯔ ꯑꯣꯏꯗꯨ ꯍꯥꯞꯆꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯂꯥꯏꯕꯨꯡꯁꯤꯗ ꯁꯦꯟ ꯍꯥꯠꯄꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯣꯅꯔꯁꯤꯡ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯇꯩ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯈꯨꯟꯒꯤ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯀ꯭ꯌꯥꯝꯒꯩ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯖꯒꯥꯁꯤꯡꯗꯒꯤꯁꯨ ꯄꯨꯂꯞ ꯗꯣꯅꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯣꯟꯁ ꯑꯃ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗꯨꯅꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ MLAꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯗꯅ ꯗꯣꯅꯔꯁꯤꯡꯒ ꯍꯧꯗꯣꯛꯆꯔꯦ ꯂꯣꯟꯁ ꯇꯧꯖꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯝꯈꯩ ꯉꯥꯛꯄꯗ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯑꯆꯧꯕ ꯔꯣꯜ ꯑꯃ ꯇꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯈꯥꯒꯦꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯨꯡꯌꯥꯉꯝꯕ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯆꯍꯤ ꯀꯪꯂꯥꯗ ꯆꯍꯤ 55 ꯈꯥꯒꯦꯝꯕꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯨꯡꯌꯥꯝꯕꯅ ꯆꯍꯤ 35 ꯄꯨꯟꯅ 90 ꯌꯔꯁꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯪꯂꯥꯗ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯌꯥꯏꯐꯕ ꯒꯣꯜꯗꯟ ꯑꯦꯖ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯛꯂꯝ ꯊꯤꯕꯗ ꯏꯄꯥꯅꯥꯠ ꯏꯄꯨꯅꯥꯠꯀꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯤꯔꯛꯄꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯈꯨꯕꯝꯁꯦ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯕ ꯂꯩ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯟꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨ ꯏꯄꯥ ꯂꯥꯏ ꯏꯄꯨ ꯂꯥꯏ ꯊꯤꯅꯔꯛꯈꯤꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ MLAꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯥꯒꯦꯝꯕ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕꯤꯕꯅꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯈꯟꯅꯖꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧꯖꯒꯦ इलेक्शन मिताबा आई कानबता खनब लुचिंगबसिंगना इमा कैथेल थुगाइनब सिनबिगनु फमलिब चौकरी अदु तेगलक्कनी अमुक हन फंब फंगलोय हाइना मणिपुर कैथेल नुपी मरुकी सेक्रेटरी लाइश्रम मेमन फोंदोरगले वाफम असि कुम खुदिंगी तत्नदब थीदना हियांगैगी तरागुमदोइनी पानब खुदिंगी कैथेल लाइरेंबगी फिजोल होंदुना थौनी पांगथोक्तुना लाकपगुम कुमसी चही असिगिसु ख्वाइरंबन कैथेल दा कैथेल लाइरेंब इरात थौनी थौरमदा फोंदोखिबने लाइश्रम मेमन मखा तारदुना कंगला लाइफम लेनगी मनुंग चन्ना ख्वाई खोरी कैथेल नुपी कैथेल हाइना तोमथिन ओइना मालेमगी मफम खुदिंगदा लैत्रबा ख्वाइरंबन इमा कैथेल असे पुवारीगा सागोनदुना लाकलबा कैथेल असे मांगलगदे अखोय खुदिंगमकी मांगजबने कैथेल असे हेक साबा हौरखिबदा मतम अदुगी पालंब लैंगाकना मिचंग मिखाई नाइबगी मतौ उतुना कैथेलगी ओइरंबा फिबम अदुगी मतंगदा हन्न फावबा येंगलखिदे इलेक्शनदा ngauduna mitop sing panghapta hapchilambadagi ngasidi mapandagi changsilakpa mitop singna lammunge phawpa tawre amade matam amada magi vote kanaba hotnaramba mareibak nungsidabana mareibak nungsiba saduna election ga mari leinana kaithelda lup masing khangdana thoanduna kaithel thugainaba hotnarambadu ngasidi ngamdre mama oibi sing pulap pulle haiki amade vote yamna pamba luchingba singna election gi damakta magi voter masing yamna haiduna mitop miyancha sing yellow mi oina hapchinbadagi ngasi awaba kaya thengnari amade kaithel lairembida sisinaramba sindursu aikhoi chatnabi nata sisinadabanina banthaugi pautak matung ina numit adudagi ngasi phawba leisa sisinaduna lakli phongdokhi कोई से मिरम की लाइन हाथ की बदगे कोई की ngasi masak thi dana kai suna taba kuki yumdang mana kaina hedana tongnan tawrei ba punamak sa ai khoi gi achau sang
मंत्री MLA सिंगना मागी मागी इलेक्शन की मितो मिरा चाचिंग दो येलो मी ओइना हापचलुबदगी असि अवाब नंगैसे मसि कोकनदबंता पलेमगी ददी सिंदूर थंबिरनु लैसा थंबिरो हैना अदु नुमितै ngasi khoi laisa thapme sindur thamdre aduna tanna thana yadraba palem pathaugi ngasigi sugumba thongdo wathok phijol hongbe yangi trom doini pan basa aduna kana kana gumbana di aduni adane na yam hunna ngangi adubo panthongna takpirak pam yangi trom doini pan basa ai khoi masi tanna thana yadraba khaithel siga puariga sangon naraga istri ji laitraga de khoi chi loi mangi istri mangbadagi ne khoi punam ngasi yellow mina tabana yellow mini haijalaga lamunge tawramise aduna khoi gi istri imagi pagi tawriba thongdo wathok se asidi patawda hangatjaraga chejai oina chaijadana miyam da khanghandana si tawdongni sia ta dongne se khoi loi khanghallaga istri oina thamage record oina thamage haidana panthongna takpirakpa wahaidugi matungina khoi ngasi si pangthok sabani लिसिंगनी कुनगा तरेत पांगथोकदोरिबा जनरल इलेक्शन असि पैसा अमदे इरांग फलांगदा चटखरबदि मणिपुर असि टाइटानिक लुपदौना लुखरगनी हाइना नौना सेंब रीजनल पार्टी अम ओरिबा डेमोक्रेटिक पीपल्स फ्रंट DPF की प्रेसिडेंट डॉक्टर राजीव कुमार नारिंगबमना ngasi होटल याइफबदा पांगथोकपा पार्टी असिदा नौना यारपा इंडक्शन तौखरबा मियोय अहुम ओकपगी थोरमदा हाइख्रे थोरमदुदा DPF की फाउंडर मेंबर हिदंगमयुम विद्यालक्ष्मी सुसरुक याखि ngasi party asida yauraktuna taramna okraba mioi ahum adudi uripok kendrada intending candidate oigadoriba samje chabam mangoljau wangkhem kendragi intending candidate makak mayum ibosana amade konthaujam kendrada mirep oigadoriba oinam openjit hairiba mioi ahum asine thauramga mari leinana makhoi ahumbu इकाई खुमनब उत्पग लोइनाना पार्टी की चटना कांगलोन ngakna चटकनी हाइना प्रेसिडेंट का पुनवा सकलोमिनखे प्रेसिडेंट डॉक्टर राजीव कुमार नारिंगबमना मखाताना हौजिक मणिपुर दा ओइदिबा फिबम असिदा DPF ना थबक खरा लौखत्तबा याद्रे हाइबा वाखलोन अदुदा थौरम असि पांगथोक बहुबने मखाताना सु पांगथोखिगने लाकदौर मिखल असिदा DPF की मिरेप सिंह पुथोक्तुना मिखल लंबा तौगने हंदकी मिखल असिदि पैसा की लान ओइरोय इसागी वाखल की अपाम्ब अदुदा चटपा पैसा न मंतिकनरगा भोट लेपा अदुदि पार्टी असिगी ओइनदि तौरोय अपुनबा मणिपुर अमा सेमगतननबा पार्टी असिना कन्न होनगनी हाइखि मेगी तांग अहुम ले थोखिबा लान से अचोक परामनी स्टेट ज्ञान ताद्रदि कोई ताररो अदो हंदा की मेकअप थोपसे पुलप की थोपम तोति थोला ब्रांड खली सोशल मीडिया दा कदी हमना थोपु उरे अदुबो नसिगी न्यू जनरेशन से की लाइफ मुंसी कंजाय तारगदि हानि रिजल्ट पार्टी मैम अरि बसु लेगी लेबुदी को अदुबो होजे कोई डेमोक्रेटिक पीपल्स फ्रंट पामजरिजना ए कोई अरि अनौ सिनबदु नत्रो समना गदा कोई हानि सेम वाइन डिफरेंट बोतल है कोई मीडी हुम हुम दबा अदु पार्टी बोम हुम दु अदुना कोई रिजल्ट पार्टी ने हबि या रिजनल पार्टी है जिसका कोई पार्टी से यूजर इसलिए फ्रेश ब्लड करते हैं ताकि अमूक जवानी सही तरह कोई हाँ ना पॉलिटिकल की फील्ड संग भी रोगा MLA ना तो कैबिनेट होगा तो मियाँ मतलब कुछ नहीं तो पॉलिटिक पर यहाँ बिजली अभी अनिशु बता कोई ना मना सही हुमद्राम की लेंगा है भी नेशनल पार्टी ना पालको मतलब है कोई मणिपुर से सी होना सासल है सुम सासल है ताऊ सासल है से उसी वक्त मिकअप थोक तरगदी कोई मवा हम तो ताकनी है तो की ऑक्सीजन दुनी और डेमोक्रेटिक पीपल्स फ्रंट से is a representation of the voice of the people of Manipur. Tamenglong district ki manung chana leiba Khondron Chuilon village da ngayok pagi sinpham da thabak tawriba mahi marong amadi matam matam gi insang napi thariba lomi sing lenga ki maike da ki ngasi phawba mateng amata phangdana leiri haina mafam adugi khunja singna ISTV news ta phongdoragli Khondron Chuilon khulgi secretary na Khondron khulda chaurakna ngayok pukri kullom hena leiri ngagi pham tawriba miyoy singna fishery department ta nga macha pibinaba kayarak haijar basu ngasi phawba fishery department na nga macha pibidabana ngagi pham tawriba miyoy sing awaba kaya mayoknari haire Khondron village ki ngagi pham tawba miyoy amana fishery department ta hanjin chatuna nga macha pibinanaba haijaba laikre adubu hauzik phawba nga macha amata phangdre lenga ki maikai dagi akanba miteng changtuna khul asida leiriba ngagi pham tawriba miyoy singda nga macha phanghanbiu mahi marong amadi matam gi insang napi thariba lomi singsu mari leinaba department ki maikai dagi ngasi phawba miteng amata changbidana leiri haiki
पुखरी लैरी सिसु अखोई की जगह सिदने पुखरी कुन हेन लैये अदुबु हौजिक फाउदा फिशरी कांबुना असी सी तवे हाबा मना मनिन नाइद्री अदु सही खुदिंग दी फोन दी लौरगा अदुम थाबसिना कनोगे फिशरी ऑफिस ता अखोई की फोन दी मयाम लैरमगनी खाले कुमसी सु थाय nga सिदि हौजिक आइगी nga से केजी अहुम हेन ताबदी लैरे अदुबु इंथाम था लापदा आई चिंगगा पुथोके हाना दुम खाले हौजिकी कांबू फिशरी कांबू दसु हाइजनिंग बायदे अखोई की जगह से तमेंगलों डिस्ट्रिक्ट दी असिदसु पुखरी दी जगह हम तो द कॉम्पैक्ट आबा हाबसिदे असिदसु वेरंगनी खाले सिदला आगा मखोय कांबू ने येंग खोतना पुखरी दो करमाइन तौबा हन लागा येंगा nga macha da bu weresu phangde khoi di yam kana jani han khalle dubu adu umsu kari mata phangre hojik si random da dum laire khoi sure ana dum surga panglai hek marai mani Khonjron Chuilongi Khulgi Secretary na makha taraduna Khonjrongi MI tawriba mafam asida ising pinanaba MI department na chahi manga taruki mamangda pukri ama tawba horamlaga ngasi phawba hanayeng bidre pukri asti covid laktingi ki mamangda MI department na law singu tawriba singda ising pinanabani haiduna tawrambani khulgi miyoi singnasu mari lainaba singda hanjin chatuna MI department na paikhatliba thabak asi mapung phana lotion biu haijarabasu ngasi phawba hanayeng bidana laire MI department na paikhatliba tabak sing asi lotion biu haiki MI की पुखरी तौरी से हाना अखोई दी खंगदे अदुबु अचौ सांग मयामना नोय खुंजरोन दसु दरकार होये हादी डिस्ट्रिक्ट की तमेंगलों डिस्ट्रिक्ट की से चाबा थकपगी इंजांग ना पीसी फांगमनी नि सिदा दाम अमा कनु तौरगा पुखरी तौरगा लौ उबक कांबुगी दमकता कानगनी हाना हाबदगी अखोई दी पैसा नुसादी खंगद्रे दुबु अखोई खुनगी दमकता चेतना फजन तौबियो हाना हारगा तौनी हारगा पुखरी से तौरे तौब लोयरगा चटखरगा अमुक इसिंग नंगना चटखरगा कोरोना लाए हाना अमुक सही अमा लेपे अदु मखा ताबदा अमुक कुकी मिताईगी लान सिना अमुक नंगे हौजिक फाव से लाक्तदना आदि फ्री दा दुम थामे सिगी पुखरी से फजन तौरगा इसिंग से फंगदबनिना अखोई से सूरीबा कांबू सु यामना वाना सूरगा लये हौजिकी मरी लैनबा कांबू ना यंगसिलगा सेमबियो हाबसे अखोई खुंजरोन की भाबता अदुम हाइजबनी Lamdamasida layong khangdana ok shirakliba asigi matangda postmortem tawbiduna sibagi maram khangdokpinaba mari lainaba departmenta kayarak haijarabasu ngasi phawbada tabidana lairi haina Manipur Progressive Pig Farmers Association gi Publicity Secretary Laishram Bisorjit na Manipur Press Club ta pangthokpa pawgi mifamda haikre Bisorjit na makha takibada numit kharani asida lamdamasigi tongan mafam singda ok kaya ama shirakliba asigi matangda mari lainaba department singda haijaruba matamda ok singadu postmortem tawbibagi mahutta ok loiriba mi masakhak hanna la ok haina hairakpa asina ok loiriba singda nungnangba pohale hairiba layong khangdana siba ok sing adu ok loiriba miyoi singna mafam chana phumjinbagi mahutta turelda thadarakpa yaurakpadagi manak nakpada ok loiriba farm singda layong khangdaba laichat adu sandorakpagi machak ama oire ok loiriba miyoi singna masagi khudong chaba kharagidamak anaba ok sing adu pok center da yonthok narakli hairiba ok sing adu aikoina chasilabadi ok sing aduna narakpa matamda pija khiba hidak aduna miyoi bagi hakchang da hena soan bagi maram oirakpa yai maram aduna mari leinaba department na athubada miteng changbi haiki Singna veterinary department da consult amadi koi toll free number moina pibiri 1962 da tawu matamda fadana responsive tawtaba koi responsive tawraga ju o asibaje porake postmortem tawji hay matamda director ge ayaba yawdadi aroi amadi o asibado yawdabida koi farmer masana laaga ana wari sanaji harba masigi matangda koi farmer da hena akiba amadi awawa piba haitare adum sina maram oidana moina test tawdrabanina moi masai khudong chaba khara yenga adum yonthorakpa adudi phajana ju dispose tawbidaba sina mathang sandorakpa haitare ne Manipur gi ayamba hojik tampaki lamjida sandore koi ok anaba jingje puthok pusin tawriba jingjina kaimta soktriba nadriba farm tawjariba jingjida koina sandorakpagi maram yam chauna leiba aduna maram oidana koina district administration na akanba section thorang am lokhat piu haijaningi
ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯅꯥ ꯂꯥꯏꯑꯣꯡ ꯑꯁꯦ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯅ ꯐꯖꯅ ꯈꯪꯗꯣꯛꯄꯤꯅꯕ ꯊꯕꯛ ꯂꯧꯈꯠꯄꯤꯌꯨ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯟꯗꯣꯔꯛꯇꯅꯕꯒꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯤ ꯂꯩꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯈꯪꯗꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤ थांमैबन केंद्र के एमएलए के एस जॉय किशन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अमा मसागी अनाब लैरबी नुपी अमद मतेंग पांखरे ngasi मतेंग पिक्रिबा नुपी अदुदे नाइरेंगबम मेमचा मपुरोइबा एन रासमनी कवे नागमपाल चोंखाम लेरक्तगिनी हाइरे मेमचा असी डॉक्टर ना हार्ट की अनाब लैबगा लोइनाना सोर होनबद नुंगाइनबा ऑक्सीजन सपोर्ट पीननबा खंगलकपदगे माकी मचानुपाना केंद्र की एमएलए दा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अमा पीबीनबा हाइरकपदगे एमएलए जॉय किशन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अदो इमुंगी मियोइसिंग खुसनकीबने केंद्र सिदा मखाताना ऑक्सीजन कंसंट्रेटर गे मथौ ताब अनाब सिंग लैरबसो मखाताना एमएलए जॉय किशन मतेंग पांखिगनी हाइरे All India Federation of Masters Printers New Delhi के नौन वाइस प्रेसिडेंट इस ओइना खलखरबा डॉक्टर एन सरचंद्रबु ओकपगी थौरम अमा मणिपुर प्रेस क्लब के थांजिंग हॉल द पांगथोखरे ऑल मणिपुर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज एसोसिएशन सिंधुना पांगथोखिबा ngasi थौरम अदुदा एसोसिएशन असि प्रेसिडेंट वाई समरेंद्र ऑल मणिपुर प्रिंटिंग एसोसिएशन के एडवाइजर एल कुमार अमदे ऑल मणिपुर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजीज एसोसिएशन के एडवाइजर सेंजम सुरजित न चिंगबना थौरम मपुसिंग ओइना सरुक याखे ngarang manipur youth league mayol na lingkiba anishuba mapok kumon numit asiga mari lainana lup asina manipur gi miyam amadi awang nopok lamdam gi miyam pumna makta yaifa paujel piri mapok kumon ga mari lainana lup asina laibak miyam da अनौब मणिपुर अमदा अहोंग पुरक्पा से अचुंबा वाखलोंदा युमफम ओइबा नहासिंगना सोइदना पुरक्पा ngमगनी हाइबा वाफम असि खना नैननबा थमलक्रे हौजि पाउगी मरक्तना तेमब्रे अमतंग लोमिनसी मतमगी नुंगसित नुंगसा अमदि अइंग असाना मरम मोइरगा लोक तुंगबा अमदि खुबन सिंगबा तत्तना थोहल्ली पुमनमक सिबु खुदक्ता फहनबा ngमलबा काफिडोन कप सिरप 100% हर्बल प्रोडक्ट नि लोक खुबद नत्तना नकमही चेलबा अमदि खंगनाउ मरेंग मरेंग चटलगा लोक कंखु खुरबा काफिडोन कप सिरप थकपियो काफिडोन कप सिरप होंगलगलिबा पुंसिगी लंबीसिदा अरैबा चाबा याबा मखै चासिनरी अदुना हिदाक लांथक कयाम चादबा यारक्ते चासिलिबा सिंगदुना अदोमगी लिभरदा कयाम सोखल्ली खंगबिब्रा लिभर नबु सोखलबा चानिंग थकनिंगबा फावदबा पुक नुंगाइतबा खोंग हांबा नुंगाइरक्तबा अमदि कुचु कुमेन सेंगहल्लक्ते खुदिंगमक सिबु ngakthokke हाइरबदि जोलिप 100% नेचुरल सिरप अमदि कैप्सूल जोलिप 100% नेचुरल सिरप एंड कैप्सूल संगाई ट्यूटोरियल क्वाकथेन की क्लास 10 अमदी 12 की रिवीजन कोर्स की एडमिशन फॉर्म थाबा हौजरे क्लास 12 की ओइना लाखलिबा नवंबर 3 की क्लास हौजरगनी लोइना क्लास 10 गिना डिसेंबर 1 वीक की क्लास हौजरगनी सही गुदिंग की पोजीशन होल्डर का या पुथोखलिबा कोचिंग सेंटर असिदा बेन अमदी हॉस्टल की गुदोंग चाबसु नुबिगनी ब्रेक के मतुंग मुकन्न तराम नोकचरी मखाताब पाउदा हौखिबा अक्टोबर 2 दगे साइक्लिंग फॉर मणिपुर पेस हाइब थीमदा मणिपुर की दमक दिल्ली दगे साइकिल द खोंगशा लखिबा ट्रांसजेंडर सोशल एक्टिविस्ट मालेम थोंगाम की खोंगचत ngarang नवंबर 2 दा था अमा मपुंग फाखरे माकी खोंगचत असिगी नुमित कुनगा मापनी सुबदा बिहार की पाटना द थुंखिबगा लोइनाना डिस्ट्रिक्ट असिगी खगाल टाउन द लेबा TGBTQ कम्युनिटी शेल्टर होम अमना महाकपु तरामना ओके अमदे नवंबर 2 दना पाटना सिटी चर्चना अमुक मखा ताना तरामना ओखिबने नुमित हुमनी चुपना पाटना दा पीस कैंपेन चथरबा मतुंग ngasi नवंबर 3 दा बिहार की गवर्नर दा मणिपुर की हौजिक ओइबा क्राइसिस असिगी मतंगदा स्टेट अदुकी गवर्नमेंट अमदि मियामनसु मणिपुर दा महौसागुम पीस हंजिलकना होनाबदा पांगबा याबा मतेंग सिंग पांगबियो हाइना आइबा चेरोल पिसिनखि हाइरे ngarang government school gi mahairoi singbu competitive exam kayada mai pahanana pandamda mission transformation of government schools na sinduna marirak suba state level MTGS competition dam commerce ta pangthokre
Tongan Tonganba Tampaki District Sing, Imphal West, Bisnupur, Amadi Thawbal District, Ahum the Pangthokiba competition aduda, School Marbutra Taruki, Mahiroi, Lising Amaga Chatruk, Marbutra Marina, Sarukyaduna, Atoehen Tanake. Competition Adu Yangsin Balakiba, Imphal West, John Wangi Jet EO, Yhem Chandrana. Garment School Gi Oja Singna, Mahiroi Singidamak, Asigumba competition Amasilak Bahibase, Mahiroi Singi Kwaidaki Laibak Pabane. Asigumba competition Kaya Asina, Garment School Gi Mahiroi Sing, Atopa competitive exam kaya mayok nabada ngamna bagi lampi ama oigani haiki. Formative assessment type ta namagadi finance source leiragadi chahi amada mutang tawna tab anirak ahumlak kumba sinbi ragadi hen angang singsi continuous mongda mai class gi minimum level of learning degi handokana atop knowledge experience leidana makoina hayen class to graduated oraba matungda any competitive exams sainik school gi entrance oisano navodaya vidyalaya gi oisano even makogi tungi job future dasu toidana chauna makoida idea mangal ma pibangamgani haina khali. Competition adu Langliba Mission Transformation of Government Schools ki President Kumantham Kishore Kumarna Government School gi Mahiroi Singi Dama Kari Tawai ai haibadu Oza ama oina Mahiroi Singi Khanduna asigumba competition ase pangthokpani haiki. Competition haibasi hiram khodi makta dum laktorabni sidagi pekha lak sin haibase tuna adugum mayam dum hoina lai thoknaba government school sisu mayam ga changdam dum ngamnaba oza mo in government school gi oza mayam khoi punjalaga hai basi competition se mapung phana pangthoga angang sing sida knowledge kitang hoina exam gi competition gi knowledge se kitang teaching dana hoi simana sinjabani. Tanglai Ningthau Dramatic Union TDU gi Kuntragamapan Suba Foundation Day Thoram Ngarang Kiam Sipai Babu Bazar da Leiba Nongthombam Ronel Kumar gi Sangai da Pangthokre amade Dramatic Union asige artist sing da appreciation of certificate sing yan thokre Thoramatu da Dramatic Union asina pangthokiba Buthokiba drama Hira Chandrada Saruk Yakiba artist sing da certificate sing su yan thokpaga loinana artist singi jagoi makal kaya su utki MLA Megha Chandrana Myoibaki Punsi Asimak Awanungai Animak Puduna Chatpa drama amane ngasi aikhoigi leijariba drama artist sing asina kunai asigi asoiba achumba kayabu uttuna chawraba awareness pibiri artist singbu aikoi pumbane yokhat minasi karigidamak ngasi drama artist sing masing hantarakpagum mami ama tariba se lengaki kari asoiba leibano punna khangdokpa tangai fade haiki. Drama artist myam singsi tawiba myam singsi real life the thoiba sing hatani aduna drama sina samaj sida nuksinaba pen the emotional myam singsi khungdoktuna asi sopa awareness myam wopi duna samaj sida yam kana wopi hojiti drama si yamna masing handre artist singsi promotion si government gi incentive adagi initiative myam makara wal ko pasu legislation number mokanda Manipur ki Puwari ka sago naraklaba ningol chako baga mari leinana Manipuri in Kolkata na taruklak suba oina Manipuri in Kolkata na shinduna Kolkata da khundari ba Manipuri chamanga henbana saruk yakiba ningol chako bagi thauram New Quarter Kolkata Airport Authority of India ge community hall da pangthokre haire ningol chako badu ka mari leinana Manipuri in Kolkata ge General Secretary Kaisham Rojit namakhatana Fajakraba Manipur gi khwaidagi chawba festival ama oriba ningol chakobana lakpada Manipur gi mapanda punna khunda minariba ningol kayabu araiba chaminaba amade angamba khudol tamduna pangthokpani haiki koi tribal housing punna suna ngasi je loi suna ko yawi aduga chawrakna khujibawda ningol registration samni ga humudram ningol registration tawjare aduga plus angang singamati ahal si yawarga 500 henna khujibawda present tori haina injil kudago city amada koina Manipur digi lamna laga sidle be session sing mayam sahi amada amtanga koina sat khoba hanjaba masi ko yam lai khwabri koina yamba yam daba dakina angamba hawa to sa injang thamina bi kudung sawa phangbaje masi ko yam lai khwabni sak sab kakinate mayam punba koi cultural dance kudol pibigi dupas ne kudai sepa ne pising de cultural dress sepa ari pose live mayam da koina saraga koi culture smile have do da koina chapu to bawi rawu
Manipuri Meitei Mumbai Association asu Ningol Chakobugi Thoram Pangthokre Thoram asida Mumbai Metropolitan Region amasung Pune dagi mioi chani gi mathakta sarugyaki Thoram asigi sarugama oina angang singi jagoi se amade nat ki oiba thoram kya su pangthokki Senior Children Excellent Drawing Award ta angang singna angang jingsha thauchom Junior Children Excellent Drawing Award ta Pretika Chanu amasung Lamyanbi Nahakpam Excellent Recitation Award ta Advai Washikar Nataki Thoramasiga Mari Lenana Tongan Basaknai Rabamioi Kasu Oktuna Pungning Tawaki Baba Atomic Research Center Mumbai da scientist Oriba Dr. Ragumani Ningthauzamna research paper Chani Yankai Hena Putokpaka Loinana Malem gi scientist ki list da top 2% Oibaki Damak Pungning Thogatke Atomic Energy Regulatory Board ta Lairiba Dr. Dewan Thokchomda Science Popularization Baba Atomic Research Center da scientist Oriba Dr. Guneshwar Laisramda Theoretical Research Amade Water at the Director Oriba Mutum Beswanata Distinguished Service Kidamak Pungning Thogatke Sanabagi Lamda Mithoi Mihalakpa Hockey Sanaroi Katrimayum Tingong Leima Waikom Surjalata Victo Katrimayum Amade Manarama Goswami Dasu Kudol Tamduna Pungning Tawatke Leadership Development Honorary Doctorate Pirakrabe Dr. Chaudhuri Mayum Dev Mala Sharmasu Taramna Oke Mahayunion Government Higher Secondary School Jafau Bajar Chandal District na Sinduna Cultural Day ngasi School asida Protection, Preservation and Promotion of Culture haiba thimgi makhada pangthokre Thoram atuda nat ki oiba pijat leitengtuna cultural performance amade literary competition na chingba kaya pangthokhi Maitai gi nat punsirol amade lining laisol manghandana thamduna aikhoi gi jati asibu Kannanaba Laiweba Panthona Honaribasi Maitai Ama Oina Kangminaba Matam Oire Haina Manipur Nupi Maru Khairamban Kaithalgi General Secretary Laishram Memana Pongdokre Wapamasi Nongpok Chingnung Maitai Laikol Tharo Sipilok Seloi Lamai Chingda Imalesiam Inat Loisang na Sinduna Tha Khudingi Ahanba Nomaijing Numita Lining gi Damak Pangthokpa Mifamda Haikibane Laishram Memana Tauruba Thabak Mangol Piba Ngambagi Damak Laiweba Panthau Kongnabani Khairamban Kaithel Sabaloiduna Kaithel the Lairamba Lairembi Palem Pantau Ase Lengsh Lagi Haiduna JCB Power Season Aduna Kwanabada Tankat Pangam Kide Adubu Pantau the Haijaru Badagi Thousand Biduna Irai Laina Lairembi Ase Mioi Taret na Tauraga Lengshin Ki Kaithel Gitabak Tauram Amalakpada Pantau Tadok Pangam de Haiba Wapam Sing Tamki Karigidamagta Pantauda Equina Tajarino Habasia Adok Yamba Kanga Hileba Manipur Punamapu Senge Toreba Cho Sang Mantri Emele Miamna Hanna Yang Vidrakada Pantona Yang Ngasi Equimiang we play for Manupi Miang we Apunba Satam Sagapan Nusina Bama Koi over Port Amasembibasia Kanamtana English in the line of Sebigide to Gaibang Hatani Amada Kata when Pantodi Mana Heli Manata Habelectana Koipunum Amatani Imaleba Kananaba Mama will be could Amato in a Punjalaga, Usi Chana Chinana Leminaga, Imaleba Caminasena, Pantona Coide advice Poktak Bibasa, sit again, but Mamma Yamba Poktak like Triaduna Coidi, Pantogi biker, Natradi Kading it torpedadi, Ganaptaki biker Tararoi, I was saying as he made I told. Saltanex ke Sanaroi Ama Oriba Nagamapal Kangjabi Lertagi, Housing the Lampel Supermarket, the Leba, Biba Ngathemna, Nepal gi Lalitpur the Pangtukadoriba. RISE Nepal Caltenis Championship ta Masana Asida Saruk Yabada Mateng Oinanaba MLA Joy Kishna Selgi Mateng Pikre Championship Asida Manipur Amade India gi Mai Pakpa Purakpa Oige Haibagaloinana MLA na Mateng Pangbi Pagi Damak Biba Ngathemna Thagat Papongtoki Manipur ki hausi ko riba phibam asina sokhalaba Imphal West ki internally displaced children singi oiba one day children child friendly mental health and psychosocial support clinic ki thoram ama Joysana retreat oinam da pangthokre thoram gi manung chana Dr. Mona Nomai Kapam gi miteng makhada Department of Clinical Psychology amade Psychiatry RIMS ki mental health professional singna one-on-one counseling and psychological screening pangthoki
पुन्ना टीम कुन्ना सरुक यादुना हौकिबा अक्टोबर अमदगी चथरकिबा अनिसुबा एडिशन 5-man A-side knockout open football tournament listing ani kunga mangagi mapu MEMMA MEMA FC Wangutera Khongna Oikre Youth Social Action for Rural Development YSARD Club Wangu Nauda Khongna Sinduna YSARD Club ki playground da pangthoki ba tournament adugi lotion bagi thoramda Kumbi SC ki MLA S Prem Chandra Wangu Terakhong Gram Panchayat ki Hanagi Pradhan P Baleshwar Wangu Gram Panchayat ki Hanagi Pradhan Amom Kishore Jet Borayangbi Gram Panchayat ki Hanagi Pradhan Thiam Romesh Yauna Lamdamadu ki Marweba Mioy ke anna saruk yaki Sanakiba final match aduda MEMA FC Kumbina Imoinu FC Kumbibu Mari Ahumda Maitiba Piduna winner oikre winner oikraba MEMA FC da rolling trophy ka loinana cash prize oina lupa lakh ama amade runner tahoraba Imoinu FC Kumbida runner trophy ka loinana cash prize oina lupa lising yankhai gi mana marueba mioy singna khusnaki Haukiba October gi Kunganipan dagi Kuntra Phaba Goa da leba Manohar Parikar Indoor Stadium Madgaon da Thangta Federation of India ki meeting makhada Thangta Sports Association of Goa na sinduna pangtokiba Kuntra ga mathoi suba National Sub Junior and Senior Thangta Championship listing ani kungamanga da saruk yaruba gold medalist ani amadi silver medalist ama yauna State Thangta Championship da saruk yakiba sanaroi taret ngasi taram oktun pungning thogat kre Kainau Thongkha Youth Club KYC na sinduna Kainau Thongkha da leiba Ibudo Loya Lakpa Community Hall da pangthoki bethorum aduda club ki thaupuba singsu sarugyaki gold medalist and Krishna Chan TH Hentoiba amade silver medalist Singda KYC club ki maike dagi lengyan amade achamba khudol piduna pungning thawat kiba ka loinana mari leinaba 10th dagi senior players wariba gold medalist and Krishna Channa sanaroi amana mai paktuna halakpa matamda miyamna asigumna okpiba si yamna nungaiba phawi adubu Manipuri sanaroi singdi lairaba imung dagi horakpana ayamba oibana mari leinaba amadi lengaki maiketiki mateng pangpinaba appeal tawkhiba ka loinana lakadaba championship singda gold medal lawraktuna Manipuri mingchat puraknaba angamba thakta hona khigani haiki Goa da pangthopa kunthama thuisuba thangta national championship saru yajarubani akoi school gi oina angang ahum haitare ai gi tharaga angang kimsam ga aine angang pamsa ga akoi hum sisabani asida akoi angang pamsa du ai ga goal lobo ngamjare amana silver medal lobo ngamjare matung da su sidai hena mai Manipuri mingchat propang ngambai damakta ai haninga ta thagasari Handak pangthokiba under 20 Women Asian Football Confederation listing ani kungatarke qualifying round da India ki team da saruk yaruba Youth Welfare Club Thabal Khogi Sanaroi Kayen Paibam Anju Chanu amasung Namairakpam Anita Devi loinana under 17 Women Asian Football Confederation 2026 ke qualifying round da Indian team da saruk yaruba club astigi player Tonanbam Tania Huidrom Joyshini Sinibo Amadi Konjengbam Tampabu Club Asiki Maikedagi Achamba Kudol Port Piduna Taramna Okre YWC gi Khungaipat Sports Complex da Pangthoki Bethorum Aduda Mioy Keana Sarugyaki Hazilo Islapada Marueba Pau Amukana Pijari MU gi Vice Chancellor Professor N Lokendra Pham Thadokadabani haina KSA gi Mahiroi Singna Governor Unana Balakpada Security Forces ka Muknakre Inat lining chawkhana bahona bada umang lai sing semgat pamathau tai haina MLA Rameshwar na haikre amade MI department na law singu tawriba singda ising pina na ba konjron da tawkhiba pukri siznaba yadana leire hairi Hoziki oina de ISTV na pijaba pau matanga salujare ming tabiri basing mo makana khonjere